Turabaramutsa abakunzi mwese, mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV. Twizere ko muri amahoro kandi tubifuriza amahoro y'Imana, kandi turabashimira abadukurikirana aho muri hose. Turabashimira ko mudukurikirana, ndetse n'abandi mwese twabifuriza ko mwadukurikirana, kandi ikindi mugakora subscribe na share na comment na like. Biragaragara ko abadukurikirana mwagabanutse, ntuzi impamvu, ariko bakwiye kutubwira impamvu. Ndetse ikindi nuko mukwiye gushikana abandi ubutumwa ku bandi kugira ngo bashobore gukira. Turabashimira cyane, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Rero uyu munsi tugiye kwifatanya mu gusenga Imana. Kwa Yesu nta bariyeri, kwa Yesu nta bariyeri, icyo twita bariyeri n'icyaha gusa. Kwa Yesu nta bariyeri, kwa Yesu nta bariyeri, icyo twita bariyeri n'icyaha gusa. Kwa Yesu nta bariyeri, kwa Yesu nta bariyeri, icyo twita bariyeri n'icyaha gusa. Kwa Yesu nta bariyeri, kwa Yesu nta bariyeri, icyo twita bariyeri n'icyaha gusa. Mugusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye kuri Imana y'urukundo kandi uri Imana utwitaho ukatwitwararika. Mana, turazi neza ko wari mu ijuru n'isi n'ibirimo byose, Mana, ubihere bw'icubahiro. Turagushimiye imbaraga zawe n'urukundo ukunda, Mana. Turagushimiye ukuntu twita n'ukuntu twitwararika nyakubahwa. Uri Imana ishobora byose kandi uri Imana igira neza. None rero gitandara gikomeye isa na kano kanya, twongeye guca bugufi imbere yawe mukunzi mwiza. Turakwinginze Mana ngo utubabare ibyaha by'uburyo bwose. Erega Mana, turaba tugacuma tukiyumvira tugacumura. Mana, turavuga amagambo menshi Yesu Kristo. Mana, turagendera mu nzira zitaguhesha icubahiro. Mana, turifata Mana nk'uko abana b'Imana batifata. Mana, tukubabaza kenshi turagusubiza ku musaraba, ariko turaciye bugufi imbere yawe Mana. Utubabare ibyaha by'uburyo bwose Mana. Mana, ahantu hose ubona agasembwa n'amarabaga, turakwinginze utubabarire. Umuririmbyi yararimbye neza ngo kwa Yesu nta bariyeri. Erega turazi kuza imbere yawe nta bariyeri hari, ariko bariyeri tuma tudahuza nawe n'icyaha. No turagomba udukurira bariyeri zose zatuma Mana tudahuza. Izi bariyeri zatuma Mana tutaza imbere yawe ngo twishimire, bariyeri zatuma Mana tutavuga ngo twumve. Izo zose uzikure mu buzima bwacu Mana. Bariyeri y'ibyaha uyikureho, bariyeri y'urusaku uyikureho, bariyeri y'amagambo uyikureho, bariyeri y'ubwibone uyikureho, bariyeri y'inzigo n'isharu uyikureho, bariyeri y'ibyaha by'uburyo bwose Mana uyikureho, kugira ngo bikunde Mana aho dusenga utwumve, kugira ngo bikunde aho tuguhamagara utwumve, kubw'imbaraga zawe Mana.
Oh haleluya, umuririmbyi yongera aririmba neza. Oh ngo gusenga ni kwiza. Oh haleluya, oh gusenga twabonye mu gutabazi, gusenga twabonye imiryango ikinguka, gusenga twabonye inzira zifunguka, gusenga twaboneyemwo amahoro, gusenga twaboneyemwo uburinzi, gusenga twaboneyemwo ibyishimo, gusenga twaboneyemwo byinshi databuja. Turaguhaye kazi na karibu Mana, ngubane n'imitima yacu, ngusenye ibikwanka byose muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zimwe zifatwe mpiri, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Turagushimiye kubw'imbaraga zawe Mana, turagushimiye kutubabariye, turagushimiye kutwejeje, turagushimiye kutugiriye neza, turagushimiye kutugwaniriye, turagushimiye kudutsindanishirije. None rero Mwami Yesu ni weza abakozi bawe, eza abaririmbyi Imana niba muri kino gihe kigoye, eza abasenze kwa mu gihe gitoroshe, eza avuga butumwa abahanuzi, eza pasiteri, weza abarongozi wa gahunda, weza abajenama n'abadiyakoni, ubeza ubatunganye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bikunde kuko cyabakora Mana bazagiherebwa umugisha, bazagikora bishimirwa nawe. Kuko tuzi muri kino gihe benshi harimwo ariko bakorera mu buhombe, harimwo bakora batazwi kuko bataye inzira yawe. None kano kanya mukunzi mwiza, turaguhaye kazi na karibu Mana, kugira ugenderere imitima ya benshi ugenda uhindura imitima yabo, weza ubatunganye, abatarakizwa gukizwa, abataye inzira yawe bagaruke, abacimana niwe Mana yo mwijuru wongera imbaraga, Mana yo mwijuru wongera urwanya intambara, abagwanya mu buryo butandukanye, ko tuzi ko nihagutse kurwanya abakozi bawe mu buryo bwinshi butandukanye. Turakwinginze Mana ngo bagwanirire, turakwinginze Mana ngo batsindanishirize, kuko uri Imana ishobora byose kandi uri Imana ihambaye. Turagushimira imbaraga zawe rero Mana, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira utahuhaye nta mujiro mu isi, turagushimira kuri hejuru ya byose Mana, turagushimira ko wejeje abakozi bawe, turagushimira kugwanirira abakozi bawe. Ehe gwanirira ingo z'abera Mana, gwanirira itorero ryawe Kristo, gwanirira umugeni wawe Mana muri kino gihe ko yategurwa, gwanirira Mwami ibihugu byinshi bitandukanye, gwanirira isi yose databuja mu izina rya Yesu Kristo. Gwanirira abana Mana bakiri bato, gwanirira urunganwe, gwanirira imisore n'inkumi, gwanirira abatamakazi, ugwanirira abamama n'abapapa kubw'imbaraga zawe Mana. Usenye imigabo n'imigambi ya Satani, usenye imigabo n'imigambi yose y'abarozi, usenye imigabo n'imigambi yose y'abajakuzimu. Imbaraga zimwe zifatwe mpiri, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Bohora baboshwe na Satani, bohora baboshwe na karande y'Imana y'imiryango, bohora baboshwe na Mwami Yesu Mana bigwara by'uburyo bwose. Bohora Mana baboshwe Mana, bohewe imigisha yabo, bohora bohewe amasezerano yabo Mana, bohora baboshwe bahewe imvyaro, bohora baboshwe mu buryo butandukanye Mana. Bakiboshwe na kameremere babohore, aboshwe na kameremere k'inzigo n'ishari, aboshwe na kameremere kubwibone, aboshwe na kameremere maze kudaca bugufi, aboshwe Mana kameremere z'uburyo bwose Mana. Genda ubohore, usenye imbaraga zose z'umwiza, ibihiga bero ubihige, ibigwanya abakozi bawe bigwanye, kuko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ihambaye, turagushimiye ko wumvise gusenga kw'abera, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, kandi turagushimiye ko ubikoze Imana ubikoze. Uri Imana ishobora byose. Agura mpwemu yera muri twe, agura imbaraga za mpwemu muri twe Mana yo mwijuru. Ibi byose bitube kure, abakozi bose batube kure, imbaraga ziduhiga zitube kure Mana. Dusabye protection yawe Mana, uduproteje mu mpande zose, uproteje abakozi bawe, uproteje itorero ryawe Kristo, uproteje abakozi bawe bakora mu gihe gitoroshe. Imbaraga zose zitaduka mu buryo butandukanye Mana, uratugwanirira mu mpande zose. Ibikorwa byose Mana uko dukoresha muri kino gihe gitoroshe, uratwambika imbaraga n'inkomezi, uradushoboza ko tubasha nta kintu twashobora, tudashobojwe nawe. Urakoze dusenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabashimiye rero bakunze mwese ko mwadukurikirana, mukaba mukurikiranye sengesho kaza kugira ngo twonge dusengane muri izo nsengesho. Ko gusenga ni kwiza, kubohora ibiboshwe, gusenga gutuma ushika aho toshitse kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana yacu. Rero kaze kugira ngo dusengane Imana,
murakoze Imana yo mu ijuru ibaha umugisha amen.